چهارشنبه و بخیر بینرین چارپل مدیا اف هفته دیسم به دو میوان قدر بلند و براستی دتکوشین آزادی کردستان دا گلک کدوان چه بیه ام دیسا به هورانه ام بوان هر دو میوان خارا لسر جیانوان جپچکتای حتی آنها چه کرنه چه دیتنه بکیرا و چوا دیتو امی لبر خبردن و باعثن امی به هوران میوان خناز بکن میوان من رئیسدار باران حمزه و احسان آیدن كيك باران حمزة بخيراتي وكيك إحسان تجي بخيراتي أما يشاف بها قاصد شل دقيقة بنجي دقيقة بعسا هف بكم بعسا خو بكم بعسا جيانا خو بكم هون هيفي دارم هون عاجز نابن وبيناري مجي دي كيف خوش ببن اما برنامج ما كيك باران جبين سالياتا حتى حشتي تكاري بعسا خبكي ما طبعا وزينه گشتم حشتي كمان پیدا دست نه سال حشتي 1908 حرکت کردم تریو بله کاک میز سپاس جبوی در فتجه برنامه‌اش به پیروز به وشان چارپل تیوی جی هیویداران به دست پیکا بینه که نور لبا کردستانه به کورتای چه بیشتر 5 ساله ولی بیشتر باشته بیرامد نای بیرا ولی 5 سالی آمد از دمکمه کلانه آمده دیدم 15 602 بازار آمده قدیم بازار قدیم ویدره حتم دنیای مکتب ین سرته و ین ناوند یه بیشتر لیسه ده اوه لآمده زنی گهجی مقابل بردا چینه بود او دمام چینه بود یا جی در فت چینه بود مترکا یعنی کردستان دمک تو به هشیاری که از هشیاری که نبا معلومات که ولد پرور مزن بی گویی تا محقق جیه در دور خود تماشاد که جیران خود تماشاد که کلان خود تماشاد که رنگ جوات تماشاد که گلک تشت داده بینی خود داده بینی باور کن یه داجی جمالات پیشکته در 1900 پشت 20 ام بیشتر راپرینا 25 شوندا البته مجی کوشپر اوی کربون یا سیادای کربون دوی داره دمی که درجه بود بشرا خاص باور کن 10 سال شوندا افریقی ین در کسم دیسج عالیه دولته قسم که اون موضوع چلوه داره منطقه نبود لی از بکو بازار آمده ام بیشتر علی پاشای خدایدم لی مزن بودم من لطاق رضا و طاق رضا جی نفهمدنم ین حرکت کرده از کارم تو تاثیرین ین سرکل سر من هی از وید کارم پیشیا ناسینه حرکت کردی کلان دیاربکر کلان رضا چا بیشتره یعنی دوی کلان دیاربکر مشهورن زاروک وان مشهورن خورت وان مشهورن تا چه تیتوان داره تا چه کر پیشیا کو حرکت کردی بناس یا اصلا از دو اوجی دناسن ین بازار کم جی باشتناسن ین رضا چیتر دناسن یعنی جبر که زاروکاتی همون ج پشت 3-4 سالشون دا تمامی رضا دا درواز بی رضا پرانی جن در دورن دیاربکر جگونده دیاربکر حتبن بجی بولن وی داره پرانی هم بجن حتی استده نوتوی ین کرن ولا پرور خود دناسن های وانج مسئله کردی هنن وی داره بجی بود ین کلان ین رضا از دکارم بجنبه که کف دست خود بناسم یعنی چه کلان الدی که داره درد که داره دکارم به بزن که داره دکارن خلاص بکن او زاروکاتی دا وکی او دستکفتی که مزن دستکفتی سرپیهاتی کیته که قد کاریج بیر نکی دوان کلان دا هیه والله سرپیهاتی یک حبکیه زیادتر او بو پفچون بو زیادتر پفچون بو ام بجن
de her mahalleki de dixwastin desthilatdarî bigrin destê xwe di wê derê de desthilatdar bibin û şerê me jî bi piranî bi kalikê ewa bû çi dibêjin kalikê zebeşa bû eger em tê ketine tengasî îjar me dest davê dikevira bi kevira herîşê ew dû dikirin lê wekî din jî yên tiştekî yên zarokatîkî de ew kî zêde li ser min maye mixabin tişin ew heye tişin negatif heye ne erenî heye temenî min 11 salî bû ez bawer dikim diçûm mekteba navendeyî yekemîn bavê min xwe kuşt ew tesîrkî gelek mixabin رحمة خليك spas malata li ser min hêşt yani bav ji bo min gelek mühim bû zêde zêde giring her çendî me piştadiya xwe digirt lê bav gelek hezkirinekî min zêde pêra hebû ji ber kê derûniya min de em bêjin çand huner zimanê kurdî yên kilamên klasîk hemû ji bav tê evî serkêşiya wê tişê dikirin û awazekî wê gelek xweş hebû zêde zêde awazekî wê xweş hebû bawertim bi bîrawe jî yên berê teybên yên kasetê wan li derve hebû bantê li derve hebû yan zarokum wisa xeyal niyal tê bîra min wî dengê xwe gelek cîranê me dihate dengê xwe di wan ewa da kasete da bilav dikirin ew tesîrkî gelek xweş li ser min dîtin û der ew demê ji min kevoka gelek hez dikir hîn jî hez dikin yani em bêjin me zarokatî ez bo xwe bêjin min zarokatî zêde nedîtim yani hevalê me em bêjin di kolan da bi lîstoka min jûr dibûm demekî me futbolê re alaka me çêbû futbolîskî baş çêbûm xirab nebûm lê pişt mekteba yên klasa duyemîn yên navendê berê me çû ew berê me çû hereka Kurdî em bixabin hêdî ji wê dirê xilas nebû yani me اما انا لفر ساكنه از دزبرم ميفاني خويدن كاك احسان ايدن استخدم فان تشتاب جويجي ببرسن كاك احسان لكولان لجونت مازن شاتي بيرات الزاروتياتا كاك مرزا والله هر كردكي نزيكي سياستا كردي بويه هر يكي رومان و بلكي زيادته بلكي 10 رومان جي سرتين نویساندم ایجا زاروکتیا من لگونده ستیلیل درباس بو ستیلیل گوندکی نحیه کی مزن مشهور ستیلیل آره نزیکی نسبینه از لور مزن بوم جدایک بوم لور داری دبستان سرطان مکان پاشر نسبینه مخان دور لیس سوفا tabii işte zaroktiye de tembirama jiyanamına bahçe derbas bu. Yani be aşkı evine derbas bu. Az aşkı bahçame u çandiniye u şiniye rahmetiya pe musam cirani hebun hamad gola u bes tişhal dikete bena xavede az per aşkı bahçame. Pişti ve nizanım em derbasi merhala bdu de bibin Ama devam ke bes baş. De 13 سالیا خودم قالك تشتي نویسه به ترکی لسر رحمتی و مصطفی مش باوی خور ترجمه کردی دکرن عشقایی پرجیره هبو اوینا تاثیر لمکر براسی سری مدمه یاد 16 سالیا خود ایدی استام گرمی نزیکی حرکتی بو ده 17 سالیا خود از بو مندامی پدکا کردستان ترکی ویچاخی باش تبیرامه ایگو مگر پارتی ایگو حقیمتونه دبن 18 سالاره ام کسی بگر پارتیه لتاو قص اصرار دک اما مسئول مهاد نبیجاز 17 سالین بیجاز 18 سالین ور حاصل از بوم اندام به مویچاخی موی حوالی خو مهنکی yani او دیرو که خوی نراست جوان رو بود tabii kesiyle nasnama meneneri led pişti hafte penjada hatta hafta az bu xwed tenê bûm di wî nahiyê de senê endam me hevalekî din peyda kir pardon di hafte pênca heta hafte şîşa ez tenê bûm
یکی دم پیدا کرد پاشه مد نفک دناریک و دناوا وقتا کی پرکنده دورامت جبون خورد و هنک جی قیز هبون دما گو هفته دا کنگرا پیدا که چه بود چه خوک در کرد اون تفت سانه ادی من نما کاری بود چاوا وانا کنترل بکه يعني كنترول كريم تشاوا ام هين تزابون ام جوان بون ليه حطاش متاد ما تشتي باشيا هرمي منطقي ما اود بس خرابي ما نتخص شيء ما دورا سي و سي گنداي داره ذكر يعني وي منطقه هرمي امريا بلكي انكي زاده تربجي ده هفته و 80 از بو ماموسته من بابا کی تاينا خواني گند آنی استریله بروجا ما مستبون به شرجی و پشتی ساعت 50 پیغه دناف کارو خباتی دبون جوانیانو وها چو لستریله استریله و دوراوی یعنی دوی دمه ده نظر محب کی دریش کر یان دوام بکن دوام که حتی سال 8 دوام که اره دوی دمه ده گلک پروبلم هری مهبونه گندیا ایمال باتا ما بابا کی پر بهسان چاره سری دکر شواره محکمه و قراقول و فلان بیوان سکنیون راستی دوی دمه دل هرم سکنیون یعنی کس نماده چوش که تخواه درده خوش ساوجی کردگو دیانج قراقول اردگو دیان فلان بیوان طبی ما ده هفته و 80 ادی کملک لگونده خواه بکرن حیافه کملا شورشکرین استلیله هناكي بلا دولتك شان شهر جارا قرتن سرما لو حاوي داخستن وفلان وبيوان ما هي إصرار كر سر أخوة سكين حتى هفته ونها دما قوة إدارة عرفي سقينتينات حتى ويشاقي معه وكمال دوام كر لد وقتا كي كنده وك مقول يعني أمجي شاش بون بأوقات إنسان لدورة ما كون بون أمجي براستي أمجي تيد شاش بون ما تشتيقو زرار بكي ملت زرار بكي قال نها بلكي واستليلي جي معاق ما قدار بكن بشتي 21 سال از وگریان ولید هین او بیرانی نما تشتی گلور مکربون هین ده بیرامان ده بو گلک جاراجی تینین زمان وكيدن او پروبلم گو نابرا خلقه ده ایگوندیا ده ایمالبات ده دما مچاره سر دکر اما تأثیرک پر پوزیتیف لوان دکر حتی نهاجی گلک جوانش بیر نکرنه تأثیرکی من نخواست خرابی ده منطقه چه براستی حتی جماعت من نخواست و ای روژی ام فکیه و دبینن دما گو ام جار جارا بدگرم ولید ایم حتی هشتی لور او خبات کرد تا اینا من درکز زنگل داغه از نتشم براستی نمگو ایش مل زنگل داغه چیه افقس هوال و در دور دورا منه از چی بکم جناوان لازا ما قبول نکر تالی هنک مری ما فلان بیان چارک جر دیدن تا اینا معنی بود خواندوان من صفای کم نوتو یک کس بود ها اروپا وینا بیش عجب دمیلن چما نوتو یک يعني ايم تشلو شش بون ادجي يك تشلو بينج بون ما مستكي دن نخوش كات شش معها نخوش ما مش شش معها نوت يك فندوان إدارة دكن همجي بتركي جي نزاني بون هاي مجبور مار هم كردي هم تركي خبر بدم باشي او بشتي حشتي جي افجي كات دوسيا ما قلت بفندوان بارت كردي بزمانك كي غريب بعيدية افجي بو سوجك جمرة پشتی سال هشتی ده سال هشتی ده هم دبستان هم سرته سرسله و پشتی نفر کلاجی سنف وانجی داره دکر امل گندکی بون معلوماتک چتنا معلوماتک بتوایی قرقری بون هم جلوی گندی بون هم چون هم تعزیه وانا هم جی يعني ما قول بالا خطني هسنك نمشي ترى يعني المنطقة اللي تشكامها هو هبكي ما قول بالا خطني هسنك إن شاء رجال جمانوان رجال سيا ما خبر قرت جو دازدي أيلول تشبي إنقلاب أم الفرب الساكن أم الفرب الساكن زي بتشبه ميفاني خايتن از ويجي بينم دازدي أيلول باشي جام جو دوام تكن باش باش كيك باران
كايزة تبيجت شوات تبي حركتي بوي تشكر دوي دمي دا دوان سالي بچوتا هي 15 16 نظام چند سالي كاري كرم أخذ بله سرچاوا نه که کسان یک سرکت ما نویده هیچ دوی وارده حتی 12 13 سالیه ما ام بجن ین de koloni amelde da her dem de legerin ki da bu yani tişteki emlet gerin de tişteki me bikar ve behdu ve giredana tişteki tüne bu pişte em bejin mekteba yen navende yen klasa duyamin temeni mektebu sezde çarda döve demede cara yekemin li Kurdistanê û tewawiyê Tirkiye cara yekemin de dibistana me da em çûn boykotê döve boykotê da jî sê hewsalê gadê me sereke hebû yek berê nizam dema we de hebû tune bû ew şewqey wekî yên siboya didan serê xwe ew mecbûrî bû dibe bûyî têketena dibistanê ew kirava çû ew tiştektirê dve porê we jî sê numara bana wekî leşkera duê şêrê likirtana hundirê dibistanê sê evê me hebû yek şewqet dibe tune be du porê me dibe xwe be sê lêdana ewa çênebe şagirta çênebe li aliyê ji aliyê mamosteya yên çaremin jî me digê xuşek dirêj kiribû gotibû bi çi şêweyê dibe birabe ve dê xwendewan dikaribin her jûre di mektebê da hareket bike ew bi şekilde ew ji adetê dûr ketibû ser wê esasî tabi me negirtin yani ciddî jî me negirtin lê roja duyemîn raperînekî gelek çêbû me mektebê hemû bir boykotê kesek neke êkete ketin ew jî ketin dibistanê jî ya jî hewlankî biketin lêdan xwe şunda vege yani çansivan tire bû ji xwe o wê demê da yekî müdürê me ew ê bû damaziranê yên MHP de ew ê da li Amedê xwe pîranî je Kurdên Zazayê di milî qise dike ew damaziranê yên MHP li Diyarbekirê da bû piştekî wê raperînê hewldana me li me damaçek kişandû yani wekî dotê bîra min damaçek kişand ku hêrişê me bikî ya jî bera me bidin mamoste me hebû yek Fatma Topaloğlu bîra digotin mamosteyên yên matematîkê bû eger şaş bîran ve nebû evî xwe havêti ser wî me ji ew ê parast taban ew ê navbene du daqiqe da ew zarokê mektebê bi kevira wê müdürê xiste erdê yani ew şansî wî tune bû jarkirî li me ew bike çek bikişîne pişra em bêjin dibistanê de yên navendî da du hevalê me yekim navê İsmail yekî navê Henefî bû İsmail de sınıfa me da bû Henefî jî di sınıfê dinê da bû her du behsa revandina tiyarê dikirin digot em ê tiyare birevî jî tinazê xwe pê gotibûn çi tiyare revandin çi Valla sê roj pêş navbayî me zekî tiyare Diyarbekir revandin û Beyrûtê jî danînin ew her du jî baş tê bîrabet ew çar girgir hebû yên karîkatûr li Tirkiye li Kurdistan da tevşandin karîkatûrekî çêkiribûn benkî destê zarokê da bû destê zarokê destê diyawî da bû ben avêt bi wistî ew ê tiyarê diyawî digote kurê me were digot ka bis ez vê tiyarê birevî da gezî were wisa pêke gelek zêde çêbû bû îjarê dava wan jî ew bû hez dikirin ki teblê cephê yên Filîstîniya bikin wê derê li hemberî İsraîlê şer bikin bi wê şêweyê çûn wê derê me takriben 2 sal 2 salûnî li wê derê girtî man di zindanê da vegeriyan Henefî bawer dikim pişra di nava Refê de qadê de cî girte û İsmail jî demekî nêzîkî rizgarê ala rizgarê wê wê demê de bû lê pir aktif nebû ewana em bêjin wekî serpeyatiyekî yên hergav di em bida dimînin de ser min tesîrî kêjtî bû yên pişre wê em derbasê Lîseya Diyarbekir bû yani bi navû deng hem li Kurdistanê hem li Tirkiye Lîseya Diyarbekir bi rastî bi navû deng bû çi çalekîn li evê çêbana dibistan re çêbana organizasyon hemû di evê de çêdibû dibistana me de çêdibû û ji wê derê di pekiya diçû em bêjin Kîjal Ziya Gökalp bû Diyarbakir Lisesê Ziya Gökalp mezûn wan re digotin ew ê
دبستان ین زار که بسکویت هم گفتن جرا گیم بورژوازی خورده بورژوازی مجبور گفتن سرون تبلوه بود راس الميليتاج همول هندام بود يعني ين بزاوا كرد لآمده از ذكرم بيجم ليسا آمده دياربكر دوی دمه يعني سال هفته حفت و هشته دوی سه سال اویدا حتی هم ذكرم بيجم هفته شش حتی هشته یکا گلک دسوزن ين گردای حرکا کردی جوه دایی درکتن و گلک همیجی هاتن گرتن شکست خورن سکتمان هاتن شکرن گلک بدل دان دوی اویدا همو ارگانیزاسیون مشغول جوه داری دست پیدا کرد امروزن کلک ما فاکولته هبو یعنی به ترکیه eğitim enstitüye perverde kırnaj boy mamosatiye دوی دمه داجه امروزن liseme دواری چالاکی دواری کرداتی دا هر دان گاب کی دو گاب پیشوان دا گو دوی دمه دا امروزن لیسه یکمین دا منجاره یکمین تسیری کنین دو کس لسرمن چه بو او دمه دا به آلازگاری اما هفدو ناس کرن او شاقل دیاربکر اصلا قدر تازه و بو بلکه چند مهیکی بو یک کبالوی از پاشناوی نبیشم سر تنی پیشناوی بیشم افقادره بود من گلک جه حس کرد انسان که گلک خوش بود صحبتای گلک خوش بود و یک شی که علیه بود نها چوی رحمه خوده او نها خود رحمه خوده که جسوره گی بود اوانا تسیری که وان ارانی سر من چه بود که به حرکت رزگار الالا رزگاری مهر دو ناس کرد اصلا خوب برزگاری دست بکرد رزگاری چند ام بیشم 5-6 مهکی نابینا رزگاری دابون دوی دمیدن دابا اصلا قدری دا ریوه بری یعنی اصلا قدری پرانیش خو نها دربای ولاتو یک تو کسی وجه هین لونجه ولاته بکونا دوان ذکر بکم از دروازه بم لی اصلا قدر گله تشتین ارانی گله تشتین پوستیف دامه پرورده کرنا مده رولی که سرکی لیسته جبروی سدمی از اصلا قدر بکی دبستان که یکمین دبینن بیشتر ویدن خینه لی امر پرزده ناجوته شش مشهور دا وقتاندن چی و وقتاندن نهایی مزیش نبوش خو وقتاندن چی سر چه اساسی چه اوی چه بیه اویش باش نزانه لی کسی من حز کر هبون جوی عالی جو آلازگاری هبون وکی منابی ورطوان دو کسی زنی که رای مگلک جی حز که کیف مجره باته خجه کیف مجره باته اکرام بابی من هیچ ندیده بو نزانه و ناس ندکره اجبر به سدمه ترجیح همه نکندن اما نه به زانیاری بو تنیه به حسی بو یعنی بلکه به اوان حوالی مد رزگاری دا بمانه همیشه وکی رزگاری بمانه لی او وکی آلا رزگاری همیشه آلا رزگاری وکی ما بشوی اما دوی دمیده لیسه تا بویر که گل خراب او دمجی چه بو او جی تجار جی بیرام ناچه یه لیسه یکمین دابنه حوالی که مهبو جانان و غز مجده و که مجوان بو نو نبا حرکتی کتی بو بیاری که بچوک بکی تو تشکی جه در که به و کسانی که چه بو اوشا مقابل جالی حوالی نبا کوکی دا اوت کرن یعنی پلان کری تشکی و سرش خود تونه بلکه آسانگی که وان نکوکی که وان کسیتی بو یا چه شکل نیجاز نخواهدم سر بیاری زیده سب کم جانان اوزمجده بریندار بو و پشت را چند روشون دا اوی دا مخابه موی بندار کرد او تسیر که گل خراب بسر مکر لی دوی دارید رولین ین سروکاتیین یا جی برپرسیارین علا رزگاری دوی مرا محقق او که دست نشان بکن اگر بمردم علا دوی دمه دا باور دکیم نتنه دبستان ده دیاربکر دا بلکیم 500 هب انسان پشت به هری بکاروباتنا کشتن یمن باش تبیرامن دوی دمه لرزا کمالکیمه هبو بنابه داشته ده دیار بقلاق دانشمت نهید به نابه بو اتا بودرومی دلوی داره بون که ابراهیم ماتبو باورکم و خجاجی او دم هاتبون یک تشجمه را گوتن کسی که یک بولکی بردن بزانه که او جمعنه نه و چکل سر مجی چه هبوسه و شاجمه گرتن باکو بیاری که دنی چه نبه از انها ایروژی ده فکرم یعنی
piştek şu temel kişun da tu ve evi dibini yani birasti az lehemberi wan her du kesa yani be sinur be canım yani ne işten yek poze hevale kime ya jen hevale kuke kum ben avana rol ki gelek esası desin çünkü em zar bu ne zar bu yani horti ki 15-16 salı ya 17 salı çıt kare hesabı tüşteki bike tol huldan ki dedim peşi yakud karo gerek bir yere şey karna jber ve sedemi zar ki deni naha huzura vada spasyavan her du havalat kem be rol ki ereni peşi heme girtin o peşi wan bir yere girtin ki da ku tu bir yere kilvedere çenebe taban de ali edinece yen derslerin yen haraka kukeji ma hakt be şeveyde ve heskari o be dersiyari tergeriyan ku ve bir yer çenebe işte ve eve hafta ne 28 Nisan'ı cariye kemin hükmen yen avarta li Diyarbakır çebu kuberiyevi çend lajaro ki Kurdistan'ı ve ki Maraş ya hatta alazi malati vanciya hatı bu işte bu bir yere eve bir yere Maraş'ı li Diyarbakır'ı ev kırın hatta ilan kırın 28 Nisan'ı em peşbervi derkete bu afiş be duvara bikin yen çavdar emesi dersim bu nahal evet böyle süve dedim eğer metavaşat kız zane evet işte peşberi karakolar yen izbatın yen leşkeri uçku peş lehemberi bir şey bina yen sekure yen devleti hebu ندوی داری افشی خو پیواد کرد من هم مذکر او جمسل پیمایه از بزیام دم از بزیام تا چابداری من یکی به من هشیار که درس رازا و یاجی هد ندیته از رویم لدم بکشو در ذاتم گرتم از حتی با گرتن نوا بینه ده لی هم خلاص کو یعنی به بزامن yen care kemin tuşen yen zordagiyan yen rastı devlet dve demeda bu temen müşazda bu 28 Nisan care kemin ev hatı hükmü avarta hatiye و باورت که موان izbata و ev ویژه یکی مگرتن نویهم بیران دای شخوجرات گوتن کنترگرلا yani endame kontrgerla jerat gotun Kemal Özden bu dve demede kim aysa bir başlığın alsın yani işkence ki bir tarifle mümkün. Da ki zaten zarar kumca le baveri bir baveri meradıma korkma evnabe tesir zedel menne ki ucara kemi bir bilam lideri çıkandan bazı nöstiyemin vederi şikia gelek ev kurun le neku evi bezangeri be evi duvan işkence da hidi çahata aklımı çı sorgan daha aklımı muan sorgara davete peşra evi me xlas bu jwe derime birin şuba yek jerat gote ba çarşı karakola yen avajer bu lüve derime ifade mecar kedine girtin ez bum tu kesi hevalide kadehe bu çetin u metin bu her du bravo jber besedemi navvan biram da bu hepsa Diyarbakır'ın spı yönetimi yekevi me her tibekiriye hem dahili ve deribun ve şahı ev hafs gireda yen leşkeri bun askeri ki leşkeri dirabiyan ya suç dikran ve deribici dikran demem şunu ve deri vala kırın dedi. Ve demeda yen vekin siyaset mederi nafdarcı görme ve amir tamam tecrübe yepiştirme hatın yek şu bana kekezeki bu rahmetli kekezeki zekiyatsız endamı yen komite namendiğin Parti Sosyalist Kürdistan'ı tabii uçarım Parti Sosyalist Kürdistan bir namını zanı bu deney ve ki komeleke zanı bir de aşkada zanı bu ve ki endamı olan zanı bu evdamcı bir kuşyarı evi bu yen sendikayı bu ben bereketi medimedi zanacı bu grevi bu grevi var hası kelam hem bizden hıdırcatın ve erekirna hemu velat parverin Kürt hem de poze keke medira hanin dve demeda yani çok fazla Diyarbakır hem bu top tıkın berhaf tıkın berbeleydi dereceğinde o keke medici şu bu ara kullandı girdi
ev trajikomik yên evê bû yên hereka siyasî yên li Bakurê Kurdistanê bû pişra gelek ew bû wekî kekê Nadir hat li vê Nadir Yektaş ew jî bi emir gelek ji mezlî destpêkir Komünîst Partiyê gelek însan hatin ji hereka Swariye gelek însan hatin li vê de navxwazin navê wan jî bi nav bikin yan ew salê heştê bo min cara yekemîn rasa rast ceribandina min bi xwe li pêşberên dewletên do hêlekî em bizin mêzînên yên Kurdiyatî û pêşberî wî jî de çi bê pêşiya me ewan tişta me dikarin mukayese bê tiştê bikin tecrübekî û serfiyatekî gelek ez bawer kim cî dabû eger tu bêj ez ê dawam bikim ya jî elbêde Kurd bikim Spas mala te ava em êdî piştî heştê xeber bidin kek Ehsan بله piştî cuntayê piştîn çi di kotatiya askerî dibêjin çi dibêjin nizanim te çi kir wek Kurdekî şoreşger û cunta hatiye hemî dergirtiye rêw pê hatine girtin te bixwe çi kir ya jî der û dorê te hevalê te we çi kir Mirza wek gavadî jî min got em roja siya pêhesiyan bo înqilab çêbûye cunta çêbûye demê we direng pêhesiyan em li nem gotiye em li gundekê Omeriya bûn tehezî hebû radyo tune telefon tune wek niha komûnîkasyon tune bû em roja siya pêhesiyan ya jî mamoste me çike dest fêkirî dibistan dest fêkiriye Sê Oktoberê civîna mamosteyê hemû herêmê ê herêma Nisêbînê dora wê gundê wê akşa civîna wan heye êgo neçe dimîne qaçax yanî mehkûm wê lê bigerin êgo biçe jî rîsk heye ya jî ez biçim neçim eman heta pêncê sibehê bi hevalara em fikirîn hîn tiştek ser me tune ye lê ez biçim neçim em çawa bikin talî em nekan netîceke ez çûm gotin hala hîn tiştine em binerin em çûn belkî dora du sed mamosteyî ê mentîqê gişî Üsteğmen hatibû hedi ew askerî destanî bû ser her tiştî yeko nav xwendin dema navê min xwendin widî wiha bilind bû çavê min wiha ji dûrayî li zîk nerî min got xwedê şêm temam mifam kir got tiştek heye heta askerê xwe şand got deriyê salonê bigire yani mixwast me bi çend hevala ciyê xwe guhat min got zêbazim çê nebû deriyê salonê girtin xelas bû گوش شرف و ناموس آقا سند و خمج ورا هاده حتی نوا چکری از و عفو دکم لیش ورا هاده هاش باکم شرف و ناموس آقا سند کار و رابو جوین خلاص باید دسته میگرد دستشون سالونی بکیمام سه مهو نیوال توغای مردینه نورمال بچاخی بنچاف کرن حتی سه مهاو اما سه مهو سد و در روژاز مام یعنی ایج سه مهو Piştî salonê veke ez tehliye bûm ji doza kûkê di devê deriyê hepsa Diyarbekirê li min girtin. Min nigê xwe avê ji derve min devê derî digirtin. Gotin sıfırdan başlıyoruz. Em ji nû ve dest pê dikin. Ez şeş mehêdî jî dîs vegerandim tuğayê şeş mehêdî jî mam paşê derketim. 2 sal çêbû ez derketim bi mehekê tabii ew mesela zîndana Diyarbekir tiştê got çêbû yekek baran jî dizane û sedaf hezara jî hevalê din dizane nehew jî me re têkevan detaya yanî wek dibêjin Kurdî dibêjin dîtin û gotin navwek êgo diyê dizane piştî ez derketim bi mehekê dîs emrê girtinê derket bilê xiz ez derbasî bin xetê bûm derbasî wir bûm û piştî 5 sala filan netîca cezayê me derket 6 sal û nîv Velhasıl melinarî êdî veger zehmetem derbas bin hatin Ewropa. Yani tu ji wê yekser hatî Ewropa na li wir 5 sala mam. Axir behsa wê bike Ez 5 sala mam 3 sala qutmamıştım mam. Eger ji bo min yek giring ew dere Eyvallah bawer bike kek Mirza erê welatê me re şêrîn e jor yani cihê me gundê me bajarê me lê bawer bike gelek cara ez dibêjim ew qasî ez bêriya qamişlo dikim
بلکی جی خود زیاده تر جبر یعنی نزانم که باران دوره در باس بوی نبویه یعنی چه بیجم تکلیاب انسان را حس کردن آوان معذوبانی آوان پشگیری آوان به کرده باکره نه تنه به کرده باکره به باشور جیره به روشلاس جیره یعنی مرد چقاسی وصف بده نای تیره ناکر ملور خال مالا خواهیز دکر مالا خو بلکی بهتر جی یعنی اما قالك جاراز بو مشاهد هم دشون مالك مثلا مالا كردكي قامشلو یا باجار edin خوارن azar که خو برید دانمه اگر تشک دما زاری وان دخوار حتی في درجه ایجا تجاری امویناج بیر ناکن لی مالا وان افهم چی بیشن اره والا ایجا پشتی 3 سالا مخابرات سوریات انگرتن سرمالی مگیشا yani ریخستنا تلا گوتن ترکی قبول نکن نظر ببینن میل بابیشن شامی هم گش گرتن آویتن پشتی 3 سالا آویتن شامی جور ایدی کارت مرتی 40 سر من هبو حمج ما گرتن گوتن چه نبون وگر نزیکی حدود دما قال شامی بوم ایدی او جزای ما خود بو مالی نریش هبکی ما تیره خواه اما حسابو که برانجی تزاره مگو مبیجه مگوتی 700 روز 700 همه 5 جوب لی خست ماتماتیک 3500 جوب نخواری از یک کیمم ها بله مگولا قوتا من نمادی که هم 3000 دنجی بکن یورم ایدی هاتن لیدری لی هاتی اوروپا ازی کالو بسیک برانجی بینن اوروپا پاشی جنب بسایی که بران پشت جونتای کتوجی با کل درکتی و حتی کتوهاتی اوروپا قریب قاس 5-6 دقیقه بعد والله حيان جماعات زي او كم بالله باز بكم نها حاطنا جمتا شو لاوي بو لامري بو باكم دو سي هواج اللي مالا مدى بو سرس بزو ديام رحمة رابو او وكيد انه ديام وك نوبات داري ما جيبو شخوا حق بو كريم والله كولان همو او عسكر تجيه ما راديو بكر دي مارش الاشكري ما قلت تمام ضربات شو بندي بون يعني تو بندي ايروس بدي ضربه ورا جاري مالا ما جي تجيبو يعني جي ام بيجن تشتم ريخستني هناك علاوه دنيا قالك تشتبو جاري بدون هنداك كسكي خنديزك ناك ممكن ها جاري من روشكي درويسكي دا بحث خاله ايزوك يعني دجيانا مضى قالك انسانك محترم هينجي تجي هذا عمري يدرج لك ان شاء الله او تو شماهات استاد فكر قلت برا خيرته بشحالته قلت ولا تجي مال تجي وكاسي كثير لازم يدري قلت كابدنا ولا تو جيكر هذا سر بشتاخو از يبيلن بشم بيقرتن زحمته يعني ازيد راناكم ولا او شخ يك كردا خوري بجي هبو اجاتني ويجي مخص بيش خو از بيويش ام جتا ما دركتن دو او ما خلاص كر تو سنت ما خلاص كر تو كره خدج ما نقطم كدا تشي حتى ام جيشتن گندویش به باجر و گریدایی بوش خو یعنی سری باجر خو نیزگی بالا فرگه هم چون داره بتانی گفته که ایزا چی بو و خیر بو کسی که جمعه الا کرو از گوجورات بجیم از اولیامه بون باور داکر ولی اگر ایزوجی سر سبی دست بید که حتی ایوار بدخوا هینجی بدخوا و دما که بدخوش و دشن میجا خوش دکت به او جیوش دایی يعني بنا ببدنا که إجارة دما جونتا هاتن براستي دويتا ميدا بيشبري جونتا وكي حركة على رزقالي بتوندي يعني تشتكي أو دمي غور هزي خو أم سكرين يعني نكو أم باشا وكشيان بشالاكي خو أبي خو حتى تيبير عمن دويتا ميدا أوران دريتشي دا أخافتني كيد كده أخافتني خدا دويجة بحسب لابوك مدكة بلابوك دا أوسا قوتو يمانا أوسان دو ای داغه که اون بخوازن نخوازن اوه داره به ویتنام دوگه که به ویتنام بده چه حتی سری داغه کرد ایوه سری وجه دوش دوه که میدان خواستن اکی هبو و اشارت بکرین گفتن
dersi vara bidu operasyonu ki xortl dişi meçe bu de ev demci در بسیار کمی یین سوره گیبول دیاربکر بچی بو از جانب جیرا گازی مکر لپارکم رونشتن گوته دارن تو زانی هدی روش خرابیه چل سوره گی چل ویدره چل داری کدن هدی وقت ما گله که خطره دبی ام بچیک پیش حاضریه شورشه بکن جاری دم او بحث که از جی خود دلارزم یعنی کلاجانی که من پیدا کرد از زانم چیه من اسپیحاسیه من لی دبیجم برای بخو بیجه گوت والا روشلات کردستان مکچموی داره یین هزا یکمین یه اوه هزا پشمگمی آماده بکن تو چه دبیجی تو کاردکی ریدان کتاب مالبات ایراهیه تو نیه تشتیک هی او چاشم من شارداری دا تازه دو مهو دست کار کربو من معاشی خوشی نگرفت بود که میدی راج ویدره بیچه دو معاش زینداری منهی و گفتم تو کار مار نکن پشرا گفت باش بشه حاضری خوبه که شو مرغنی هوا کدنی جی هبو سید احمد بوی گرفتم یکشی درسم ایون درسم ناس که موی گرفته ام هاتم بری خدا اوی بری خدا گوری ام حتی گوری هاتن بری هاتم وانی جوانی درباز گوری بون سر شروع گنده سبات هم درباز ویدره بون که خالد جاره یکمن ملوی داره دیده اوجی زندان هینانو درکتیه والله ما خوب گره دا باورد که یا 9 کس بون یا 11 کس بون دوی آره دا زیده نبو بر به ایواره ما بر خدا اوه روجلات کردستانی اجاره گره که هی دبی گره که دوی هم به سرعت که در کبن دا که او دا بیشن شوق دا بیشن دوی شوق دم نگرفت اجده با شوق خواهد گره خور بکن آره درج بکن دا کن خلاص بکن دست به که دا که علی جب مرا بو خود رحمه خلی که او کت گوز نکارم بمین اول بدره ما دروس که بو چند حواله دنیه بو سید احمد بون درسم والا ملی دا ما اوی خلاص کرد ما سینور خلاص کرد ام درباز بون درباز من خشکاکا بون جوی درجه خوب برا سوما برا دوست بون چون به این دوره دوی دوره دا تکلیه ما شو لگل اوی بو لگل کمال زحمت کشان کردستانی بو بوان هندوان معنا دمی که پشرا ده منطقه ده ما دست جوانن جی خدا ناساکن هر چون گنده که ما خود دست بویر کن دست به پروپاندا کن دست به تنظیم کن خوازن او یعنی کردستان هم دبیجن با ما یکه یعنی که داره بلوی دارید بخواتو او که بشه به پروپاندا هم از باور که پارت دموکرات کردستان ایرانه در حکمه دا بیار را گرترید در خود بجوانه دجی اوی پارتی اقتصاد کن پروپاندا دکه که خالصات اوشا گوته yani emniyatını vedere tanzim bibin ev bikin ev parçayı vedere dibe ev karoklu vedere bikin em kuvveki mivan bahasibinin hatta mümkün ben em rekne xo na baxalke de legal wanakin ma derjui kari berdawi şare jare dve dereda khasi mehmehuni şunda ez bort belki kar dumehji be yani ev be timime amada bu 4 kese کسی جمع تجربه خودتون هیه یعنی تجربه خوی نه کاده هیه نه تجربه خوی چکه یا تجربه هری دیگه که دامچه دستی مگتو دست خوی که دنیت شتی نگو تو مفهوم که دست همه نه تو مفهوم که گریدا له این شال میتونم شال شاب که میتونم ولی دا یا خود بو یا قدیپو یا تشکیل ما وشه و ام درکتن ره کاکشیات هبو اوجو تو دروانی خود سال پیش 3 سال سیمینه که خالد برپیچاری مجبوری او شخصا بودی جوری که مزگفت دا صحبت کردن و چکمک باقشت کردن پیش حاضری دکردن یکی ناوی سیروان والی که مج هیلوان یا ویران شهر باشنای ویرانه گله که داوت فنگی دلودم اینه پله دکه و تقین که چه بو ولی که خالد حاله هوایی بو باور کملنگی وی راستی و ین سری بو لیدا بو قلشاند بو جه عالی بنیده یعنی خود نبود بریم کی پیس بود تنی آخ کر و رونشی خدا گلیدان بذاره لی آخافتن خود نکر یعنی او تاثیرش بیرون نچه که خالد به مرکزی
اجتاسیونی که گلک که هینجی دا اقلیم دای مثلا پیواجوی کرد چون نکرد به چه هوایی به برابر به بون ایراده اوی جوال در نکردن کارشیا در نکرد آلیکاریا بکن حتی بگیزن جهت تو رقم نگرد چی نکرد بخاطر جردو خواسته و ام درکتن ری آمجی هندک نبون یعنی سوما براد دست بکر منطقه شکاکا در بازه زیوی دبو مرگه و ترگه و شنو ور حسي كلام كيك برا عزال تشيروكا ها دريجه ري وباورناك وقت ما جي حمي 5 دقيقه ما مايا ما قلت بو جبرك ما 10 دقيقه ما درنك سبيكر امي 5 دقيقه بخلنا لها باربكن ري ايوا اوي باش روجا كي از برنامج كي تايبتي تشيكن بمنو بترى بمنو ازو كاكيحسن اما يكو بعض باشه اما ناوك تسته جبوي ما 4 دقيقه غير موي او بكن تحمد 2 دقيقه او بكه و شد خوازته ويجي بكه ام باش اوروبا راز زيدان كاربن باخت اذا باشه باش من اوكن پشت 10 12 روزا بمشي ام گیشتن اوی ام گیشتن ناوزنگه دام گیش ناوزنگه دبه سرود بیخوانه کسی سرود بخونه داره ده اوی هیا یکی بیانه دبه همه بخوینن یعنی اینترناسیونال وجه هر بیه که ده نوان ده تنیا مدزانی به هبو اوی بی بلوی داره من بدرکی گوتن دبه ساندن ام کتن حتی زلی چون اوی زلی ده ریز بودن ولی ما دست بکر سرودی خوان و پیشوازیه مکر خجی هاته شاق پیشیامه يعني معرفت كرا لفر برسكي ببرسكو برواقه بك شما رقيبنا شما مارشكي نابنتم تشبون يعني برا تشبوي انما نزعل براستين او هري بس يعني لما نزعل ليك ام در باز بدري وما حركه كنت من بحركه كنت بدري ناسكر من خود بدري ناسكر يعني مل انگولا زانی بود موزامبیک زانی بود کوزوکورت بد زانی بود زانی بود برداری خو شی عباد الله من زانی بود حرکات کو من زانی بود ناو زنگ زانی بود چی که من ام بیشتر جیه ام بیشتر هدی خون ناسکر حرکات کردی ناسکر این اوزن گلک دور درجه بر بیا وای از دا فاز بکن دماغی تکرار برابر من او کی برنامه کی داره بکارم صوت اما برنامه کی دنده که احسان بله ما 3 دقیقه 2 دقیقه تا و پاشیجی داخوازو دیتنی و تخازم که تعریف کم نواد یا کیدا پرسک هی یا استنی جم خوابیج همش جم خوابیج پرستنه لا او تشتك دبيرام داي وقت ام داكتن جير داكتن مخطي از نو گیامور او حرکامه پرچه بو کوک سوسیالیست بله بله طبعا ناو حرکتی ایدی ام بچه خیالی هاتنه و حرکت کتی شعالی چون جم هواری مرکزی کوکی نا جوان مثلا یک جیک اک زنار شاهده منه مگو که که از هاتم خاطر جوا بپازم هر پرچه بونا به حرکت مرنا منه هون جي هوالي منن ايويال جي هوالي منن اللي فقط چند هوالي لور از بهتر وان راحتم ازات بخاطر جوا بخزم چم جمان ايديولوجيك ميديولوجي وان تشيروكا از نابي و دمجي جاب هوالي دن رمام دمكي وان هاي دي ام قش لهاف دزيفرن تين مالكي بله فرحصل او تشتي در بصوي قال لك تجربه دجواري خراب جي تشيبون و باشي تشيبون يعني مرات تفكركو قسمي حركة بالزاوية بين نتويتي جيتي روجا كله خذت قرن تنسر ريا راس امجي بوها فيانكو واني بوي شكلي حما نال مالكي بيجي كيماني ببن جيراني هاف بله سپاش چارپل مدیاره سپاش ترکک میرزا جاری دنجی از از گلکس پاس تدکم و گلکس بخیر هاتی سوز دادم که جارک دن از گوشتم که اما یکو ایجاب بجه تکو باختن باش ستاره که باران گوتنی تی دویه
Keko serkeftin Pîroz ve Çarpel TV ji milletê Kurd li Bakurê Kurdistan û hemû parçekanê Kurdistanê û hêviya serkeftinê bawerkim bê serkeftê jî ji xwe bibe heta carekê dinê em ev bî. Bînerên çarşema we bixêr, bînerên Çarpel Medya ev roj jî bi du mêvanên براستی هیجا ما برنامه کی گذاری کر هیوید که ما گلک تشتا جوان گرتبه یا گلک تشتانی به بیرامه و جارگن سپاسی و حمیت کم حتی چهارشنبه کیدن بمینند خیر و خوشیه ده